Awuthi wathi Jesu. Singomakhanya ke sithathele lithuba ke sibongela ubaba uNala nganawo umcimbi wakhe obukeka uyimpumelelo na umcimbi wakhe okade upronyotwa uNtunsula uDunudunu umfoka Manqele simbongeleke ubaba uNala ukuthi uqashe lo mfana ukuthi ampromothele umcimbi wakhe siyabona ukuthi umfana hayi usebenzile upromothe kahle umcimbi nawo uyimpumelelo baba uNala mfowethu siyakubongela ndoda yamadoda ukuthi cha uyasebenza awumile uyasebenza impela lento yakho yokuthi ukopele noma nje ube umbukeli ube umlandeli kaKhuzani iyakusebenzela ke mfoka Nala iyakusebenzela lento yakho yokuthi ube umlandeli wendlamlenze yonke nje into enziwa emdlamlenze uyayilandela nawe ufuna ukuyenza indlamlenze mayiqoqa abantu babizele workshop ubonakala nawe sewuqoqa abantu bayisa lapha ko workshop maqeda uqashe yona intunsula le uthi ayikupromothele ize izibize ngokuthi owayo lo mcimbi loyo siyakubongela baba uNala uhlakaniphile lapho lento nje ukuthi ube umlandeli kaKhuzani naku manjena uKhuzani unomcimbi obamnyaka yonke ngokuhlanganyela no Bhuti Mageza nawe naku manjena usuqala isiqoqoqoqwana sakho lapha eMdletsheni uthi nawe sewunomcimbi manje ozoba khona iminyaka yonke siyawubona ke nawe impela bewukhona na last year ngomhla ka6 January kulonyaka uwenze waba ngomhla ka4 siyakubongela ke baba uNala mfowethu kumele sikushayele izandla inhle kakhulu lento yenzayo ukuthi kuKhuzani awubuki izinto ezimbi kodwa ubuka izinto ezinhle ebese uyayikopela uyithathe ebese uyazenza nawe bese uzibiza ngokuthi hey kaNtunsula siyakubongela baba uNala mfowethu inhle kakhulu lento yenzayo uqhubeke nje ube umlandeli wendlamlenze la indlamlenze ihamba khona siyazi ukuthi njengoba uKhuzani kade ephesheya nje ko Dubai nalapha ko New York usazomenzela noDunudunu uhlelo lokuthi naye ahambe inkosi yama ephesheya nibamseneke nopheli lo wakale ndoda le eyidlala igeneration nibamsene kahle baba uNala lapho ninophele ngokuthi nimanage lo mfana lo nenza izinto zenu bese nizibiza ngegama lakhe sibonile ke upheli emholela uNtunsula emholela ngendondo ayibiza ngokuthi irecord of the year wamupha nje P engazange nje uNtunsula aze ayisebenzele leya ndondo siyabonga konke lapho nibamsene kahle ngoba siyazi ukuthi baba uNala kwabo umqondo wakho loyo ukuthi uhambe uyomncengela lapha kwiMotsepe Foundation ukuthi lo mfana naye akathole nje okuyindonjwana nkosi yami agqibe ihlazo lokuthi bengenalutho ehlulwa ogatsheni ehlulwa ngisho olabafana oduma kahle ubehlulwa wonkosi yamagcokama ehlulwa nje ibo bonke abafana abaneyindondo so siyakubonga ke baba uNala ukuthi impela uyalwa ngayo yonke indlela ukuthi ukopele eqhaweni lakho okuyindlamlenze ukuze uzogqiba ihlazo likaNtunsula uDunudunu siyakubongela nje baba uNala muhle umsebenzi wakho muhle na next year uphinde futhi uqhubeke njalo nje uwenze lo mcimbi wakho owawukopela kuyindlamlenze owawuthathela eqhaweni lakho elukhuzani baba uNala sikubongela nje sikushayela izandla ezinkulu mfowethu qhubeka nje kade niyangidakelwa